Angelo kuna tinende kia mapake kundi kia rimibamira bariuga bairuiro nero kuruira kimera kikenda kiomba kwithira nende kikirita wa kimauko ya kwithira nimbogita bawete nende baketha bakiara kikinya na bunge kenda utiro ntoibo kwithira bukiara kwana mirane kuritwa kwa mbogita amona bo ibedre tupagita na mbere no kadha minister wa urimi Franklin Mithika Linturi no ntubombe chirethire tinende tumira kia milioni 130 ire kwirigiro kwithira chitethira kia urimi okimera Mondiki twandeto Marion Karugi na Otoachio. Akamite bakia makia miraku manyambene kijekene amira Growers Union batongeretwe ni mukarite wa Moses Lichoro ni basi umerete werone na kuwabatekira bakangangana na kinyakwaranira na tongeria bo utira ni bakuthetera kimera kia miraku ritwa kire na kanda ya ndawa cia kulevya na ngoda kwira leaders betu tutimama mwanga tuhakikishe atongeire betu ba Meru County kana kuma MP mwanka ngabana mwanka CS yoto Mithika Linturi bakwatane bakwa kintu kimwe kenda tumba kwariria kimaki tukimba kuona ndawa na ngesogera pia renge CS yoto Mithika Linturi na aririe ntukwira arari ntukarura ke kiwanja kia ndege kana ndege cieta Israel nyawe auwa hakikisha mira eweta mwanka Israel ndege iciongelwe ningo muromba baba mwabo yitoma to rungu na to baga to rungu na tutebua ino ne formula tene na ina Germany wayo na ina bai Germany yoyo na ina tongera wange bande na ina committee very strong na bi malengo ya yombe ni mete mbe yumba kina ganda muno kire ambunge bonde ba Meru twina mubunge azula wetu ndu twandani kilio karitho muntu ije mantu amira sana ito kuromba watane vya bunge ba Meru bonde pandike motion yo kuendie mbunge kenda mireri toke list na kanda lakini bayo andika twina pillars bele ndene Meru County bathirikare Kenya Kwanza mheshimiwa Kadhuri Murongero senator na waziri Linturi baune bwantu baruto baraba number 1 kana bambere na baba kolokere timu yetu bamiendi mwanga ke president nwe kenda ari na bunge ba Kenya Kwanza beta mbunge wa support motion yo kuruka kenda mireri toke list ya ndawa cia kulevya ko ndiromba kiri atongeri betu atiri itweke siasa cia 2027 ni kando turwire murimi omira na mubiashara omira itara siasa rieta atia bakiaria na Wero TV akamete bani basokerete nkatho minister wa urimi na ndethia Mithika Linturi no ntubotengira mira kigina kuma kire ministry ya urimi kia ukiria murimi na mubiashara wa mira ito mucokeria nkatho no natengete kigina kia mira 130 milioni kenda wita gutethia arima mira bakuthuria ndui na kubuthia mirari charge itowiri tukuitaji sauti ya waziri wetu Linturi akieta manto ya mira na thituraibiruo bona arametere akibokaira mananazi ndre mbere kuma ndrene Kenya no tire ingi yaumara niu iranjiririe na no umite kuria thoko eu ku turaibiruo boya muno riraraberire ndre ni chongelo ingi ni kenda mira yetu nio ikona kanya kakona ndege ni kende kombo kinya Israel ku ndi tumucokeria nkatho cia mwanya muno na ni tukwirwo nwe bunene muno na nakinye oreu nareke nobua akira wetho na kanda ni kwa mira ni no mwanda wacha kulevya baraka bakorota no ntobo batabwithi recharge yuturia mira ni ndawacha kulevya koloki ne batumete ntumo kire Edwin Kiongozi na kuwa ndone gesunkia cia tukwenge kwena mtu wetu Edwin Kiongozi akiwa mira ito na report ya kona 10 drugs ko kango kuromba Edwin Kiongozi tafadhali endia muromo yoku bora wendakia lakini wachana mambo ya mira na kiongozi atuma batu tumuzambulia sana turantu bembe no tutekwenda ubaguzi nareke kwa mira ndawa cia kulevya ito kinyarira wa mira ne riero ngarine mire bwiri kuriro ngarine kinyenga bana muthambi ongare akona matuku akamengirini ngurundi riero ngarine Nkiripotera Wero TV kumembe beta wa Marion Karugi wa Kenywa.